kumsang ni som nile panni November ni som nile pali ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong jong te in jawain chibai thau ule tuntruma hian Ukraine ramchunga Indona baka Kovel media rang ten an ngai ven le an mit fukna chanchin tharte clear howin global roundup kan nei don ani ama sabara chuan Iran ramchunga sarkar laka helna in mung chhomek Iran mi puiten masa amini police custody athi awanga anlung oilo na lanchun zom zela hetianga dan khau taka anken ko hi meichia te ra benale meichia te tana thil him lo tak ania chu wangin headdress code hi heram chunga hian ken ko ani to turani lo tin sarkar do daljongin ke an pena hetianga an malak nakal zela hian World Cup 2022 angor ngingta kan video masalama kan soitong khan Iran ramchung hi Islam sakho betu ram ania Islam sakho betu te in suikhomna Arab League zinga po Iran hi amazing laptu ber ania hewang hian Islam sakho in zirtirna chu khautak le khirtakin hanram chunga hian ken ko ania tichuan Hassan Rouhani kumsang ni le som pathumatranga kumsang ni som ni le pakhat chunga an president khan sakhwana lama Iran ram kai hroi tu le an ho tulu takmai an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei te chuan meichia te in China tana dan khau takmai an siam chuaka khati hunlai tang to khan Iran mi puitele abik takin meichia te chuan an du lo zia an sai chuaka mase langsar takin sarkar do daljonga campaign na hi an nei chuang lo ani mase aruka boruak in mung chhota zel ania tuna hian Iran ramchunga Kurdish nulamel thale pianal takmai masa amini chu amai khuna manglawa han pu wangin police in anmana khatianga police custody athi che khan Iran ramchunga hunrai takchung Iran sarkarin meichia tetana in thuamna tura aruam man dress code chu andu lozia lan chuatirna tan hunram chang taka an mangta masa amini thina wang hian hetianga dress code du lona hi anlan tir chu aningeya masa amini wang chau hinilowin hunrai takkal to tranga boruak in mungle aruka Iran sarkar laka mipuite lungoi lona le mipui zalen na rabena nitia kumsam ni chuang or chau masa amini police custody athi nu chia khan aron al chuakta ani tichuan tuna hian World Cup 2022 chu khelmek zel hanita Iran mipuita chu stadium kota pungkhomin an sarkar andu lo ziale Iran sarkar chuan mipuita zalen na an rabbeta abik takin meichia te zalen na chu rabein auma mipate tan po hei hi nupui an zonna konga harsatna antoka ramdanga chuan meichia le mipaten andu zong ngai zong te an thlang thrina Iran ramchungai ro chuan mipate hian andu zong meichia te an thlang theilowa achan chu dress code hian ahlia khutla ta wangin Iran mipate hian meichia nupuya an nei te hi engang melpunge tile pian phunga rol ban han niam ti po an mela tangin engma hriat thei an nei lawa chutiang hnuaya chuan Iran mipuite hi rabein kanom mekani anti Iran mipuite hian World Cup stadium gatar khopuya protest hi an nei na sabera he stadium kodzola hian mipui tam tak an pungkhoma media khrang ten report an pek dan le abik takin news flaring report an pek dan chuan mi sang chuang zat nin an soibok anjinga hian mipa tam tak antela mipa te hian anthil phut ber chu andu zong meichia thlang chuak thei turin Iran ramchunga dress code hi sarkarin ahlip lo ni chuan Iran sarkar chu paithak an phut bok ani hetiang deu bok hian meichia le no pangte engemozat antel boka hengmi te po hian Iran flag te kengin han hal boka gatar khopuya World Cup stadium kota hian pungkhomin sarkar hian meichia te arabe mai baka ami pui zongjong hakhole tuite harap beta Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei hi bang tura an phut baka an sarkar chuan hedan dress code thi thak danglam turle Iran ramchunga hian tunang century hian ken ko chi hani tolawani tin an awrola sarkar handem na thu hanaw chopuina sahle boka World Cup stadium kota hian khatmur khopin mipuite hi an pungkhoma Iran sarkar laka hian anlungoi lo zia anlan tir tamup mupmaya hei hian khovel media te ngai ven halo zual ta hle ani news flaring update an nei dan chuan gatar khopuya football stadium a ringot nilo hian khopui dang mun franga po stadium kota mipui ta chu pungkhomin anram sarkar handu lo ziale
he sarkar hi paithak andu ziate dress code hi ti top ni tura an bei sei thule mitam takin nunna anchan towa chuwang chuan hei hi top san ani don lawa Iran sarkar hian ruam manna thar asiama dress code hi apayani lo chuan Iran sarkar laka hian protest hi nei chun zom zel ani tur thu an puangzar bok ani ti chuan gatar ram chung mun hrang stadium kota protest an nei na hian khovel ram hrang kal mipui tam tak ta chuan an protest hi an thopa Iran mipui ta chu rabe ania chu wang chuan he protest hi khovel ram hrang ten kan thopa kan ensan lawa protest floating taka an kalpuya sarkarin angai dan hi athaka Iran meichia telaka khwa khirna anin China chungchanga asiam hi lip turin kan phut puyani tin an soilom bok Iran a protester te hian tuna chuan ral thuam le silaite anlakeng rilawa mase an hum chua hun atheng ngai don ni in media than khat te chuan an reporta Iran ram chunga hian revolution rap thak tak chu athen ngei harinoma sarkar hian adin na ngaya din tlang atuma wangin Iranian mipui tam takin nunna anchan towa hengmi te hi Iran police ten silai han me puawanga an police te kutathi ania Iranian security force te hian protester te jinga mi sang ni chuang zat mai an man towa ni tinin mi an man zathi an pundal zela tanina po khunglen ani tolo wangin shelter lian tak siamin heng huna te hian protester an man te hi reng betin an khung khom bok ani news flare in report an pek dan chuan world cup an khelna mun tin maya gatar ram chunga hian Iran sarkar du launa lantir na chu stadium kota hian neidau vek ania chu wang chuan Iran mi puite thom hi khovel hriata aring ta hle boka social media hranga post dar ania in khelen turakal mi puitam tak ta chuan heng protester te chevel hi thala in social media tam taka an uploada Iran sarkar chu mual pho takin tuna hian an chua meka mase hete chung hian Iran president Ibrahim Raisi le Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te hian an thutluk na hi engma sut tumna anla nei chuang lawani tin han reporta hetiang hi thilthlen dan hani zelani chuan civil mi poisai lo tam takin nunna an chananga ral thuam manga in beina le Iranian security force tene na mi puite in ka na rap thak takhi an khopui mun hranga achuak ngeya anrin thu an saibok hetianga Iran mi puiten an sarkar laka lungoi lo na lantira protest rally lian tak mai han hoi hot mek lai hian metro in report an pek dan chuan US ram chunga midterm election neizo hanita khata khan house nena changzo lowin Republican Party ta chuan Democrat Party in house majority naya house control tu jok ani na chu nu thak sakin Republican Party chu anting chuakta hemin nuwa hian house soi ho na hun nei anita tuna hian Biden administration in malak na tura machop anei hrang ta chu house hian soi zui ani rilawa azawa in pending vek ania achan chu Biden thop tu le atana mitrangkai tak mai House Speaker Nancy Pelosi chu paithak ni in House Speaker hian Kevin McCarthy chu Republican Party tangin than chu ani towa ti chuan Republican Party te hian House hian US President Joe Biden of Hunter Biden sumdona chungchang le alap topa thilom chungchanga enfiana thatoka kalpui hani lo wangin thiam changin chuatir hania tuna hian abula tangin investigation hi uluk jokin house hian akalpui turani tin an phut tatat maya tichuan President Joe Biden po hi achung kwata sumdona in nam noya puin Biden le achung kwate sumdona chungchang hi akhranin uluk takin investigation hi kalpui thatle an phuta US media hrang ten report an pek dan chuan hetianga Republican Party ten malak na anei takawang hian Biden administration chunga hian harsatna awm chhotameka administration le Democrat Party tetana thilpoi bermai chu house nena hanchan zotak lo wangin an rorel na le ram chunga thilkalpui dan tur ruam manna anei hrang ta chu ti khotlai vek anita hei baka hian Hunter Biden chungchang awang hian President Joe Biden hi impeach thai ani don in han report boka Republican Party te hian Hunter Biden le President Joe Biden te hian sumdon na konga dan bo chen na lian tak anaya text laka afilim thaina turin Hunter Biden chuan sumdon na diglo takin akalpuya mase ramdanga man anita khati lai khan
tuna President Joe Biden hi Vice President ani lai ania Vice President ani na athunai na chu mangsualin afapa Hunter Biden hi chuazalan ani thaina turin US Vice President ani angin sarkar dangta biain athunai na chu diklo takin amanga hei hi US Constitution bochian lian takane tin Republican Party te hian case thitoa an ngai le nena changto tura an ngai sa President Joe Biden le afapa Hunter Biden te sumdona chungchang hi an thar thole ta US House a hian Democrat representative te hian an paspui malo chuan US House a hian ram himna ta na himlo thil ani lem lo ni chuan engthu dangma ngai tu antum don lawani ti an pungzar tabok ani haiwang hian US House a rural na chu abort chur tanoi maya Senate lama kaltlang turin House in apom phot angai boxia ti chuan US Biden administration chu midterm election after sakawang hian han boital hle ani US House Speaker Thar Kevin McCarthy hian officialin thuchua chu lasiam lo masela House of Representative tamjok ten hei hi anthil phut ani wangin House Speaker atana thangchuak tu aparti pui representative te thuchuak hi azom ngai rin hani bok ani midterm election azo felchowa hetianga US rural na insang aboitan ngal hani chuan kumsang ni somni palia presidential election anei le malo chuan ram himna thilatana inbuat sai tul thilte ani lemlo chuan hausa hian rural na hi mumal takin akal hlei theidon lo ang taviau bok ani Fox News in report anpek dan chuan hausa hian uluk taka investigation ankal pui nuwa Hunter Biden chungchanga hian thiamlo chantir ani chuan President Joe Biden po hi US dan puin asoyangin President atana trangjui zeltlak ani don lawa impeachment trial pangai anga kallawin tanina khung ani chuan presidential election hi kumsangni somni pali ma hian nei ani mai thayani tin Fox News chuan han report bok ani hetianga US rural na khol pui ha boimup muplai hian Congo rama buaina lian tak mai hachuak mek zela African leaders te chuan chople chilin Eastern DRC inka haina pon chu rem antitani tin Al Jazeera chuan nizan lama khan thuchu ansiamta ani regional African leaders te hengjinga hian Democratic Republic of Congo le Rwanda hruaitu te tangkop chuan he thutluk na hi ansiamani tin han reporta Congo ramai baka hian African ramsang tetana helpol noksak tak mai rebel sojinga chuan M23 tia ansoi te hi rampum pui ti boitu le African khomol puya ramsang te ti boitu ania karmasa zertopnia khan Democratic Republic of Congo le African leaders te in mukhomin M23 rebel straightu tanan hian in biakna ania hein biakna bozina tur hian African leaders te hian joint statement anti chuaka Angolan capital Luanda in biakna hannai bozuina turin ceasefire agreement in kahaina thutlung chu pom hani donani tin anpung jarta ani tichuan Angolan foreign minister tete Antonio chuan India taima chuan nizan lama khan thuchua asiamta DRC tia ansai trin Democratic Republic of Congo an local taima chuan naktuk zirtop zan darukatrang hian immediate ceasefire agreement chu kalpui hani trandonani tin apung zara DRC Democratic Republic of Congo hian han buaina araito hlea heng M23 fighters te hian nasatakin sarkar anti buaya sarkar in relbol dan kalphung po nasatakin hansoi danglama heibaka hian African khomol puya ramsang sangten nasatakin antor pha boka United Nations organizations point UN Security Force te akal tirto boka masre he Indona wang hian ramsang sanga hian nunna chan antam to ema wangin heng nunna chan tele liam turte enkol na hunle mun himlama thiar chona tan hian ceasefire agreement tia ansai chu pomtlan anita ane tichuan he ceasefire agreement in ka haina thutlung hanzia hian mingsain tu te hi Democratic Republic of Congo leader te Rwanda leader te Burundi leader te Angola leader tele former Kenyan President Uhuru Kenyatta te chuan ming hanjiak nana Kenyan drum sipaite Kenyan troops te po hi Eastern Democratic Republic of Congo hian thonlu anlo ni toa heng Kenyan troops te hian peacekeeping operation anaya Massachusetts omzia hanai tak tak lowa in kana hi azwal zela heng helpol tualchhunga in din rebel sautele
Congo sarkar sipaite in beina chu azwal zelani ti in han reporta African Commonwealth puya ramsang zinga Rwanda hian M23 rebel sauta hi an thlop ni in han pu boka mase Rwanda chuan voin lama thuchu an siam danin M23 rebel sauta hi an thlop lawa hetianga in pu na hi kan hnolani tin han pungjar ve thung ani M23 rebel sauta lakka African Commonwealth puya ramsang ten harsat na han to pha chanchin hi Ukraine ramchunga Indona kalmek chanchin hian ahlia khu nem ema wangin kanron pungjar man meulawa Congo rama khochak lampang Eastern Democratic Republic of Congo province chunga khopan hi lai mai chu heng tualchhung helpol M23 rebel sauta hian anlatoa heng zinga hian not kivu khopui poimo tak mai po atelani tin han report bok ani Congo khochak lampang region a hian Indona hi anasate ma wangin mi puiten an turna sa nunna chanpo mi sangchung zat anitoa Congo ram hi ram retheile harsa tak mai hania heng mi pui Indona muna rethei taka khosamek ta hian mundanga inben belna tur nei lo ma sala Indona hi anasate ma wangin Congo khochak lampang region atang hian mun him lampanin anin thir chuak ngo rang mai bok ani United Nations Organization noya raltlante boipui tu ta chuan report anpek danin Indona achua tiratranga raltlan zathi azawain chinchia vek thei anilowa mase tuna hian in beina nunung ber awang khan Republic of Congo khochak lampanga chengmek mi puita chuan anin le lo han chua san ngo maya heng zong hi an zawain Congo civilian mi nuai thumzat antling toni tin han report bok ani mase heng Congo mi puita hian khoi mun nge han pandon ti hi Al Jazeera chuan chiam takin report an nei lawa Newsweek le Forbeston report an pek dan chuan heng mi puita hian ramdang pan thei an ni lawa an khosakna din hun hi niam tak le mirthai tak te an ne wangin Congo ramchunga region himjok hi an pandon nia an hriat thu an soihlom ani mase naktu katranga ceasefire agreement hi an poma an kaltlang pui thei ani chuan hemi chung hian in biak na hun sarkar nen hian an nei ngei rin ania khovel ram sang te point in biak na hi omjanei taka kalpuin an sot pui ngai hi an bei sei pui bok ani hetiang ani meklai hian News chuan report an pek danin Ukraine rama Indona kalmek chuan zolam hapan mek zela kai noi po hanga tel boka European Parliament chuan hunrai tak chung han ngai tuan nuwa thutluk na felfai takin an siam thaita Ukrainian President Volodymyr Zelensky an Russia chu firfiak polang maya chatrin hania masetuna chuan firfiak polang ni tolovin terrorism firfiak polram hanitoni tin halopon zarang khan European Parliament chuan thuchu an siamta he thutluk na declaration an siam hi European Union member ram somhnile pasari zatten an pomta ani Russia hi firfiak polrama chuan puang chialo masela Russia hian firfiak polta hi a sponsora atan pui thinani tin an pungjarta he thutluk na an siam chan chu civil mi tele sipaite thler khanna nei mi lawa Russia hian Ukraine ramchunga beipui athak thina wangtele namle nam inkara in huatna atu wangte achan le wang engma omlawa Ukraine ramchu ai ta wanga arun chiama wangin mitam takin an tur to boka hei hi firfiak polta chetna ania heng firfiak pol ho zong hi Russia in atan puina hnuaya an ti ni tin an puta ani AFP News Agency report an pek dan chuan European Union hian ngai dan chidang po an nei boka Russia hi firfiak pol te khoingam tu ram ani baka hian firfiak pol thopui tu thatak mai le chaktak mai hania civil mi poi soilo Ukraine ram chunga hian tam tak an that toa civilian infrastructure ta chu targeta an nei boka heng zong hi human right le international humanitarian law bo chiatna lian tak ania chumiom zia chu act of terror tina ania firfiak polang chain Russia hi ache tina ani India media News report an pek danin Russian sipaite chuan nizan lampanga khan rocket mangin hospital maternity ward chu nasatakin an baya hei hi Ukraine ramchung chim lampanga om ania nizana naunei na hospital Russian sipaiten han bayawang hian no sen thani chawa upain nunna achana Ukraine first lady chuan hethu ariat vela hian thuchu asiam hala hei hi horrible pain tia ansoi nunrona rap thak takawanga kantorna ania
Ukraine chuan engtika ma kan thei ngil to don lowa engtika ma kan ngai dam ngai bok don lowani ati Russian sipaite hian Raipur tele nausen nau nei te anen kolna mun hospital hi nizana anbei kha atum ni na anitoa Forbes le MSNBC ten report anpek dan chuan Russia in Indona muna plan anei hi thildang vak anilowa tuna chuan ground a hian Russian sipaite hian ma anson theilowa Ukrainian Armed Forces te hian Kherson region chunga po ma anson zela anram lak chin hi ni tinin hazau zela wangin President Vladimir Putin hian voitam tak commander te asik soi to chung poin engruai anang thei tak tak lawa chu wang chuan tuna hian President Vladimir Putin hian athin ur hrik thakna turle Ukrainian Armed Forces te annu pui fanau te anom na mun civil mi poi soilo te chen na mun tam tak ta chu target a nain khopui chung le thingtlang khuate town frang ta chu missile le rocket mangin nasa takin anwaita maswe Ukrainian Armed Forces ta chuan annu pui fanau te ain anram anmangai na chu lian takin antilanga hei hian Ukrainian Armed Forces te chakna tharui chu chete po apon hiam lo baka Russian sipaite laka thin urna sausang tak chu annai pha huaisan takin melma ta hi andai thei pha zoka Russia hian war plan hanai zongjong hi athil ti sualian takani tin anjiak langbok Russia hian February ni somni le palia Ukraine harun tran tira tang khan voin November ni somni le pali hi nizani somsari le pali Ukraine harun na anitoa hein dona hian atira nena achang purpura maswe anram opchin chu Ukraine sepaitan tuna hian anlak let sakmek zela The Study of War in report anpek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan heng region pali Luhansk te Donetsk te Zaporizhzhia te Kherson region te hi Ukraine rambung than chunga tangin Russia ram chunga arin luta maswe Zaporizhzhia regional capital te Kherson regional capital te chu Russian sipaite kuta tangin Ukrainian Armed Forces te hian anchu saktoa Donetsk le Luhansk regional capital te po hi Ukrainian Armed Forces te chuan lak ngai tumin tuna hian Russian sipaite chu annor tommek zela heng zongjong hian chiang taka ayan tir chu Ukraine ramchunga hian Russia hian athil tuma hian hlochhamna lian tak ahmudoni in alangani antia hein dona chungchang uluk taka thithaya zirchiang rangtu The Study of War hian hetianga report anpek nuloka hian metro chuan report anpek danin Russia in Ukraine aruna wang hian President Vladimir Putin chu anunna derthong taka omin hei wang hian ahlau thong lenin han reporta achan chu Kyiv in official thuchu ansiamna khan Kherson region atang hian Russian sipaite chu Ukrainian Armed Forces ta chuan annor chuakani tin han pungjara Russian President Vladimir Putin hian Kherson region hi chuasan turin order apek thu alosoi to boka maswe Kyiv in official thuchu ansiam hi thudik jok nin athurol pui Kremlin rorel na in sanga athut pui ta chuan handring het bok nin han reporta President Vladimir Putin hian Kherson khopui hi chuasan turin asipaite hena hian thupe hani poin he khopui poimo takmai strategic city tia ansoi hi engwangin nge ha chuasana sipaite hi engwang nu donge ania Russian sipai tam tak Kherson region chunga tang hian Ukrainian Armed Forces te hian engwangin nge anman ti ta chu Kremlin rorel na in sanga zona adong nem ta hlenin han report bo President Vladimir Putin hian venthon anga hletoa achan chu partial mobilization hakalpuya wangin sipai tam tak sipai bang to tele chumilama loin kai hnoina nei to zongjong ta chu Ukraine sipai te do turin akauluya hei hi kauluina hani wangin Russian mi puita tan chuan zomlo thai anilowa mitam tak antlan bo chungin adu zat sipai hi akauluta tichuan Ukraine ramchunga Indona ralmatonga ada masachung sipayatana alak luita chu Indona machon turin training thatok apelowa tichuan ralmatonga ada nuwa hian tam takin nunna chanta nule patele anchungte mutur hian Vladimir Putin chuan romhanna asiamta masemi puitan nasatakin handem toa hetianga soiselna le alaka thinurna nasatak mai mi puiten hannai meklai hian heng mithi chungte hi amungam don emti chu hriat alani chialowa muturin romhanna chu asiam ngeya mase tunthleng hian ti hlotlin alani lawani anti tichuan metro hian report anpek zeldan chuan
President Vladimir Putin hian tuna hian he Indona hi anun na thapin ha beimeka achan chu Ukraine arunna hian nena achang zo lawa atlom zoka atrangani chuan ami puita jinga le sipaite na alak luite mai baka asipai officer nunna chanta tamtak anoma chungba ka chuan ama thop thin tu politician tamtak te ngai dan hani tolo boka President Vladimir Putin an politics thila azin kongchu azo top trap to ani tin han report bok ani voin thleng hian Russian sipaitan Ukraine ramchunga hian mason na anei lowa mi puida torna rap thak tak tak ro chu an thlen tir ranga van bo ro ka tangin missile le rocket lom tak tak te bom lom tak tak mai ta chu an thakin an kap lut ranga heti rol hian ground na frontline na Indona Mahmuna reng reng Russian sipaite hian tun thleng chuan ne na changzo lowin anhung tol zoka antrang mek zela Ukrainian Armed Force te hian September thatranga counteroffensive an kalpui tiratranga anram lak to pakhat ma hi chanbel le anla nei lowani tin han report bok ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela kan channel lo thlir tu te kan channel la subscribe lo hinom chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lowin en kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia